Kedhisha mwanya mutegeri wa Weru TV kambe tikenura ina weekendi imbega na muthenya waku wa umuthi wa tindia owega. Ni tariki 24 cia mweri wa 11 mwaka wa 2022 kugwata ugeni toni cia Weru Thaa Imwe nyumbitagwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu mathithio utuku umuthi ni Sydney Karuitha. Indi mbere ino ni cio ntito itukubanganiritie. Ikarokia munge kurodhwa kwaririe ndikithia ria kuruta gitini Gavana Kawira Mwangaza. Mawakiri mabunge ya kaunti ya Meru na Gavana Kawira Mwangaza gutirima na koti omuntu agitetera rutere rwawe. Igerio cia KCP na KFC ya kwamberejia omonde mulitwa umwe kurutha kigerio sibitari nyuma ya kutharimwa na kagenke Tharakanithi. Ndagitari kwariria tugenke turia twaciarirwe tugwatene ntere cia igembe. Tukiambereria gikoro gia gucania maoni kuma kiri mwingi na rietwa public participation kenda kweberia gitini Gavana wa Meru Kawira Mwangaza nikiruthitwe bungeni ya Meru ni baria Ameru mwimiritie banene kubesha na maoni mao iguru ria riendekithia riri ni baria gicangaca kionekanite bungeni ino nyuma ya ikundi ciri mwanya gucemania baria nyimbo cia kuthumbia na gukatha obamwe Gavana cionekanite bantoni bau ikundi ino cire kimwe kiendekithania kagia Gavana Kawira kurutwa gitini na gikingi ikiendekithagia athie na mbere gutungata ta Gavana wa Meru. Mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki na Raiva Antoni bau na nagotobacio na njira endiku. Muthenya narua ndio mwingi bakugwati ugeni mbungeni ya Meru nikende beja kunengana uge bwao iguru rwa URETERI MC wa Boketawe ndie mkikiogora rwa kwingata Gavana Kawira gitine kya Gavana aja nandi umwe kwa umwe bakinengana uge bwao. Sheria ni kero ya respect na shikiria Gavana ni mama, Gavana ni mama, Gavana ni mama. India mena bubu kikundi kimwe kia chimiria na kuambia kuina rwimbo rwa kuingata Gavana. Maoni ya kila mtu yanaheshimika tafadhali. Tunyamaze, tumesema aja kwa tuma mutongero baraba inge mbunge neji Nwevas Mawira okira akigede kubakiria aja utemantu yani mantu jonde turendo thikiria maoni jonde ino ntugesheria public participation imwana inchi yawe kanya alite maoni yawe desa sawa wao muntu onda nathike agite hada athikirwe na ingwete kitu kwa mtukwetekanĩrio tukiambiria undu baria kumbikana imenye kundikira kwa Gavana Kawira mbaru kinyago kiambia kuina wao na ndeno ndo else atathiria ndaika cia weiziri aja nandi kwa kagita mchemno jojo da jukiangaladana na wendi kiongozi amana MC wa Karaja wankuene ni weni Kimbrugu nyuma yako kinyaba sereri batongere gikundi kimwe gutonya assembly na kwithira murango jwa assembly juingi batongere gikundi kira bokara yakyo rugurira murango bebongwa na kwirugura murango jojo giutate na uraje rugurawa
na ntubotegerwa ni gukinya kwa MC wa Karaja no Dr. Kaithia. Jasi thiria teke nyuma mingi kurega buru ethurari gikarone giki. India mona bubu utoragura rukigacagaca indi ona kinya kithiri bakiririe na nyumene beta na mbere kunenkanira uge bwao. Nkiripotera Weru TV Bitomuthuri Muriuki. Okire gikaro kia muingi giki Antony Maberwe kanyaga kuruta ugie wawe iguru ria kuruta gitini Gavana Kawira Mwangaza Antony monanitie mirungamo mwanya mwanya ameru mamwe mawite ni makugwata mbaru kuruta utongoria ni kwa Gavana Kawira Mwangaza namo mangi makireganaga na riendekithia riri rwaria rwa kuruta gitini kwa akia Gavana Kawira Mwangaza rwabirirwe ndani ya bunge ya kaunti ya Meru ni mukanuki wa Maria anini ndani ya bunge inu DMK Kiogora. Yekaraugia gwacania maoni kuma kire muingi na rietwa public participation kenda kweberia gitini Gavana wa Meru Kawira Mwangaza nekiruthikite muthenya wa omonde bungeni ya Meru baria ameru meumirite banene kubesha na maoni mao iguru ya endekithia riri no ba gicangaca kionekanite bungeni o inu nyume ikundi ciri mwanya gucemania na nyimbo cia kuthombania kuonekana Bantoni bau. Mama Kawira aende nyumbani. Ya mwisho. Mwisho. Leta mambo ya bedroom. Ile maneno wanakaa na bedroom na mulea ndio anatuletea hapa kwa ofisi. Mama Kawira aende. Sawa. Tuende. Ema kuregana na wathani wa Gavana Kawira Mwangaza mariuga ati kwathikira watho ati kwegua na nkinyagia ati kwathikira ma MCA. Oire tara kome to ngodi for mwanda muteria na mbumeta gembe is to what point number 1 mbeta kuwadre tumsikize mweko nane nondo bwambi bomera to adhure mundo te komya sheria na mundo te mato ya kwathwa point number 1 katiba ya Kenya ne aneta proceedings ya kurutangwe na mundo na ingwera bate kuruta lakini Kawira na atwekera no judiciary na kutoka no assembly na kutoka no executive Kawira mundo te me ko respect ando abange badhuri to adhure batanda tontu kwemwe na kuremwe ene ruare to na kuwa na kanyoka motere kenda mero yona there kenda tomba tonga tongere bona ngotanero Kawira must go. Uruki ni makuraramikira Gavana kurega kugwatanira na MCA kire urutibu ya wira mbeyeta kuwa na gitumi gikaria atere batu athero gaiti twe masinani kabisa mbua itwe ba MCA o mwiso nondo twankena na ribatana Jesu asifiweni na rato athurira Gavana twamuthurete nondo bagitumi to sulikirwa ni oma wananchi ni oma lakini rira gwatwekera twe na MCA sibeto na atio bathekera batu ito iberua twe yana batena ina na batena ethe ni oma loi onde wa mastingo Gavana mastingo ne tomikembwa mama mastingo ke ya wandi ne kwa ya wata muntora ndasindetherie aremeto no nditrangwe awoyo no kontania no ngwe lora ndigreta kura ero tereu onge nika kwa tweka ote wandi fandi tokomenya ethabure ayo ndaibwa bwa asana wandi mwe yako yana ke project kenene e propose ke project kenene kireambia cia mero cionthe wandi inge ciacia wandi fandi itobati komenya ni mbasa cia nona wandi fandi orotomenya itarakere ito ni 20 million per year thai Konobwa augite o ni buku baterien nonto Gavana ati kurutanithia wera na montonwa uriku toitangwebwega na MC baitangwebwega obuto constitution article 176 yawe kwena county assembly kwena county government act kwena public finance management act kinya to baba wote kumeneta bamura batu mutethia nodo ndauria kaithia tere ndabwerenda kwena motion okay ya bunge kwa mugatra kwa kana garia public gallery mama mastingo kwena bere deneko wena uyu unge rutere rwa maria makugwata Gavana Kawira Mwangaza mbaru akiaria MC wa kithina ugite ni maimirwo kanya ga kwaria
Nteto ni oinu nyuma ya gavana Kawira Mwangaza gukinya koti akimirombaga irungamia igereria kumweberia gitini iromba riri nironekanire kureganwa nario mawakiri mabunge ya kaunti ya Weru na magavana Kawira Mwangaza matimanite koti nene wakiri agititagira rutere rwawe wakiri muthomi Thiankolu ni umwe wa maria mathiite koti makiregana na iromba ria gavana Kawira Mwangaza ria kurungamia rwaria rwa kumuruta gitini mutugi kare gatwire nkuruki. Nyuma ya mawakiri bangavana wa kaunti ya Weru Kawira Mwangaza gamba kotini kiumia kithuru kenda kurungiketagarira mbunge ya Weru ria kweberia ngavana ugitine igamba riu nirithikirwe na rwa koti nene ya Weru rungu rwa mugambithania Justice wa Maicherere na kuringana Elias Gichurwa ni wakiri wa Kawira na ugite Kawira ati bati kweberwa gitini orio ni kwithire MCs bau bati no kujiba kungana na akiuga thina ije yumeni na kigina kia Wandi Fund gitumi kiao kiria bethirite bakirira koti kurungiketagarira ruria kwania Kawira. He then submit, my lady, that the mere fact that this motion has been supported by 68, that is 99.9% of the House, means there is no impartiality. On that basis, again, my lady, we do submit that there is a prima facie case that justifies the issuance of conservatory orders. Na wakiaria wakiri wa mbunge ya Weru muthomi Thiankolu na akanukitio ra mawakiri bakawira bakuga mutaratara ucio kumweberia gitina yotithingatiri bwega aneugite kia mbere Kawira na arikite ukinywa ni barugo obisine yawe ege muswanda jo kumweberia gitine na nae intuko yawe ukinya mbunge gwitetera na kinya ntuko ya muswanda jo mbunge na ariki karone kiu nkuruki Thiankolu na ugite koti tinenya kurungika mutaratara ucio kweberia Kawira akiuga jo bati gwita mwanka kire mbunge ya Senate na kumira Kawira igwa tinganiri niria bati gwita kotini kuonania kuria kunganirwo kwawe na kingi kuringana Thiankolu ni ati munini wa kiraki na bati kwamukira muswana ndira kiraki kwa mbunge atiku na bomuthia na ugite kuringana mabiti ja Kawira gutimantu jegi kigena kia Wandi Fund ekirikiri muswanda jo tora wakiri bakuga. More importantly, the Supreme Court has held, Justice Onguto has held, the other case of Guru has held, that the forum for establishing that nexus is not in a court of law. It is not even before the county assembly. It is at the Senate. So it is them who are actually jumping the process, even as they accuse the clerk. And this decision can be confirmed, the case of WANJERU at paragraph 92, my lady. That's where Justice Onguto held that issue of nexus, the courts are not the appropriate forum. Na kumane na mawakiri baba kurita uge bwao Justice wa Maeno ugite gambariri rikagitwa ntareki 30 mweri ujojo kuma thaijiri na nusu cia rukiri. Saying the directions in this matter will be given on 30th November at 8:30 a.m. But serve, eh? We shall serve. Yeah, so the first order is that you serve. And the directions will be given on 30th. Kuma koti ya Weru taunini ya Mutindwa gicigo mbunge kia Northiment nkiripot ra Nteto cia Weru ria kwarietwa ni mutugi kare. Tukithie ntetoni cienge murutwa umwe wa kirathi gia kana na ntere cia atharaka na tharimitu na kana kirauko kia umuthi akibanga kurutha kigerio untu mutumire kuruthira kigerio kiawe cibitari ni nteto irie kujiritwe ni County Commissioner wa Tharaka Nithi Robert Kumora Martin Mugambi nacio. Kigerio gia kinthiguru kiambiritie munthi Kenya ngima gia kirachi kia 6 na nkinya kirachi kia 8 kaunti ya Tharaka Nithi itatiwa nyuma arakana kamwe gakari ga kirachi kia 6 karuthirite kigerio gia cibitari ni Marimanti nyuma ya kugia kana mathaa maka imbere ya kigerio. Kisa tu ambacho kilitokezea tu ni mtoto mmoja wa kisichana ambaye alijifungua na
akabahatika akapata mtoto upande wa Marimanti. Kamishna Komora agikujira Nteto ino ariuga kugia kana ti wonje na koguo muritu uyu akathi na mbere kurutha igerio biake na nkinya kuthirikiria kura bitigarite na kuraga kumba. Kuzaa sio kilema, so pia naye ameweza akapelekewa, tumefanya mpangilio akapelekewa mtihani wake mahali ambapo alikuwa hospitali na amefanya pia mtihani wake. So kwa hivyo so far hakuna lile jambo ambalo limetokezea ambalo lilikosa kutatuliwa. Gichigo mbunge kia mara chukuria kurara ya kene chukuria gutinde agia mpampo chukuru yetara chukuria gitonto meko na nkinya karimba iramberia igeranio biao bichereretwe nyuma ya igerio biao bya kirachikia binana gutukana na igerio kuma sub county ya Chekariga gichigo mbunge kia Tharaka. Ni kama kuna mtihani ulikuwa umeenda Chekariga, lakini tulifanya juhudi na tukahakikisha mtihani imekuja Kenganguru na ikaanza wakati unaofaa. Atongoria baba bakiaragia na andiki ba Nteto barauga kagita kabari no karia bakugana kagita kagakigerio. Ningependa kusema kwamba jukumu letu sana polisi ni kuhakikisha kwamba kuna security ya kutosha kwa mtihani ambao unaoendelea sasa. Kwa hivyo tumepanga askari wa kutosha kwa kila kituo kuona kwamba mtihani unaendelea sambamba na kutakuwa na usalama mpaka wakati ule tutakapomaliza zoezi hili la mtihani. Kamishna Komora arekeretie na kuga ibe bangite na bena mitaratara ya kugana ta thirikari gutwika gutire muritu ugatirira kigerio nontu bwa yura ya kuhakikisha wale watoto ambao wako kwa wanafanya mitihani yao waweze kufanywa school feeding program ili mtoto yeyote asikose mitihani yake kwa ajili ya kukosa chakula au kuhisi njaa. So kwa hivyo mpangilio ilikuwa imewekwa ya kuhakikisha ya kwamba watoto wote waweze kupata chakula. Kiripotera Weru TV mbetagwa Mateni Mugambi. Kirishingi Nteto uria wari MC wa wandi ya Kithe Daktari David Kaethia augite na imirwo kanya kawe kunenkanira moni mawe kirigikaro kia mungi kiria kirari bungeni ya kaunti ya Meru. Augite onanari yerirwe kuthungira kunenkanira moni mawe mari bamwe na agwati mbaru mangi ma gavana Kawira Mwangaza. Kevin Kimathi na Nteto inu tariria. Ondi ntitikano iko yiri mbungeni ya kaunti ya Meru nteresha mutino muthenyo ruari kone ruari ruaru witite na mbere rukonie kweberwetine kwa gavana Kawira Mwangaza riu David Kaethia urorari MC wa Kithia irumeneria buraru witire buru na kuetumia urumeneria ikanya turuka kuthetera gavana Kawira na ara urarirwe na hinya muno mbungeni una kinya kwa iru anthoni oni betere ndeteta kukurita maoni yakwa ndi mukaji wa Meru ndero terene ro Kawira Mwangaza na bibia ndi aria ni kuona no ntiba umenya bonde batendegere kinyambaria kabanyirerio bamondinganga bangi kamata umbelanga nara no mbareria bobo tebo nterone ruari pinyangi mwere yo otebo nteonete no ntiba kuandero terero Kawira Mwangaza kinya kore kwambaria nterare kwambaria ni ma MCA ayonde kwe badumete nyiru mibira muntu ateme akwaria teko MCA beto kethera ni kabaretere bathuka pio watweka kinya kurumana bairumana ura antu bante kumeibera kubara beta wangane athianga barumana na kuringa nawe Mwangaza ikiribuko ni urwaria ru kangwenda kwira Meru woni kya korua na mathoane yakwa ote public participation irabwethwa ukone motion yo nonto MCA bakwya muntu akamateta antu babekethera ni 10 eyete nabo bakwya beri bura bakaua na beri batethie kuonania bara bae kinyume na ma MCA kana beri baonanie bara bakwaria mantu ya Kawira Mwangaza wonoro akawira Mwangaza ndakwira kukwingawa utaruta maoni ikethiri bakwenda public participation enjega ibani wetegeria muntu wenthe wakawira urorutero ma MCA bonde bakeya amwe kugethira kwina okiri na muntu akarita maoni yawe aetikirwo wenthe iteko magigethea no akawira
kadha no ruterero ma MCA are nikenda tuikwa maoni ya Mumeru wengwa na bunge na bua kariba kithino bainyiletie kuri MCA woka itene ka mwenda ithilu cokera mbarune cia gavana Kawira kwethirwa ina bwabo bagunika ithirikari iji inkori MCA yeto yawe mwenda ithile saindi na rutererwa mama aina mena na nyenyeke ke mama no nturira akorwa mama na mama batu tokaria antoba kithe mirandi eto irato batikoriterwa na autoritera na to support kwa mwenda ithile ndikwira karia MCA wa kithe wand onyenyeke bora MCA weto kaethia nyenyekete na bakaritaniria ngoi na gavana batena andwa inkuria mweshimio ratwathurire na kure nyingi pio buru mwenda ithile anjoini awangabana kenda tukomba kurutirwa ngui no ntu atumba kwithira kiru ya nangabana tora muringirite kure nyingi ura tuna kumani nangabana na tukaendelea batu support ngabana na ara kuonde ngabana kethira kenda support yetu tukamu support na itu kuimisha kinyantura bange betu bakithi na bara bange bonde batiania buru bojo ni ngabana yetu no ntu ntikona ngabana mana kuimpeach ngabana na akibithakia nguinjia reportera Weru TV kumatigania West bita Hatonekanya gakunoka kabanini utikathino akuningushoka na Nteto nkuruki Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited iraenda Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina shama endhongi monona ni kuonekana ndukiene shionde na magoliza kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. Detective hapa kuna mistake detective. Tutakaja hizo ndaitani zimebaki. Nataka uniambie kila kitu ilifanyika hiyo usiku. Unafikiri nzalwa juzi She's a monster. Hii ni Salim. Sio kila kitu ingia utoka. It seems you want to cut grass, don't you? I know that face. You have nothing left to lose. Now don't skip the truth. Aziza Mashiro, you're under arrest for the murder of Ngesa Jabu. Yetu sako irina nkuma enjaga kiriaritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni raturi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love, the glitz, the glam, VIP style. We have it all, connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life. Nuije watumira fertilizer ya Elgon Dhabiti impwe na njira ya kuongera rigu muthetune gucokaniria mainyaja muthetu kuongera mpwe na gukura kwa imera biaku.
Anko gwate ugeni orengi tukithina mbere murigo wa kwathurana ciana iria ciaciarirwe gwatene ntere cia maua riu ni wira wa mandagitari kuga kethiro makarekanwa kana ari kuringana na ndagitari umwe ntere cia maua augite kirime karikata mama ciana ino no irege ukinya mieri 6 igwatene indi kurekanwa kana kurega kurekanwa ni mandagitari mage karandi na kuona buria bwega nikirite kirore ati ithe ciana ino Francis Kinyua ni ari na ciana ta ino miaka 15 mithiru na matasho nkuna mamenya thina ni irikuyongwa Dennis Mugendi enacio ikibinya nyuma ivire njoki kutharimwa na twana tomatha umwe ari na biongo biri bareba gwitwa na rito gitara dicephalic parapagus twins lingi siamese untu botigite baba ingi na biuria kithumba kethirwa ni ate gugakara na ba bakathuranwa kana ni atea ndagitari githwa cira basibitari nyambere bofo mucine maua na gututaruraniria gisanga saki. Kwa sasa wale watoto waliweza kufika kule Kenyatta na pia watu wamekuwa kiulizia nini kitafanyika, manake hawa ni watoto wawili ambao wameshikana kwa kifua, ile ambao tunaita thoracopegus, kumaanisha wameshikana pale kwa kifua. So kile ambacho madaktari huwa wanafanya, jambo la kwanza ni kujaribu kufanya utafiti na kuangalia wale watoto viungo vyao vya ndani, the vital organs viko namna gani. Na kile kiungo cha maana sana huwa anaangalia ni roho, manake kwa wengi ambao huwa wameshikana kwa kifua, wengi sana huwa wanatumia roho moja, na kulingana na utafiti ulivyoonyesha, wakiwa wanatumia roho moja hawezi ishi zaidi ya, si wengi wanaishi zaidi ya miezi 6 wakiachiliwa hivyo. Na pia wataangalia waone viungo vingine, haswa maini, kama wale watoto wanashare maini ama kila moja ako na maini yake, na ni yupi ambaye ako na chance kubwa ya kuishi. Na jambo lingine ambalo watu wamekuwa wakiuliza ni ile tunaita the morality behind it, manake ukiangalia wale ni watu wawili, kulingana na vile walivyo hakuna uwezekano wa kuwafanyia upasuaji na kila mmoja aishi. Na tonto bu mandaktari bathithia utwiria bu no bamuri ana bau ni bakuri au bakari uria gugakara gukari. So huu uamuzi utafanywa na wale madaktari na si daktari mmoja. Ni timu ya specialist wengi, watapigwa picha waangalie viungo vyote. Ndagitari githwa cira gitwathira kuri na mithimba mingi ya matha guciara bagwatene bamwe kuthira bagwatene biongo kana icunci bingi bia mwiri makarika tajaja riuga tija maingi jaumiraga nthigurune buginya bo Francis Kinyua ithe wana ba ne burigaritie muno ni untutiri ambere we kwithirwa ari na bagwatene mianka 15 ithiri nturi ni amurera igembe centro nari na ana bangi ba matha bagwatene aria umwe akwite bakiathuranwa na wongi gutigara tawe ejikene na ritwa ngiruri ure mwankana nde kinyatura kironda nyuma aria bagwatanirite nyuma ya bo kwathuranwa. Shida ni jambo ambalo ni si la kawaida, ni jambo ambalo ni very rare, na huwa tukiangalia kwa statistics inaonyesha kati ya watoto 200,000 wanaozaliwa ama 250,000 live births, kati ya hao huwa unaweza pata tu ni case moja inajitokeza. Kwa hivyo si jambo la kawaida kupata hii kesi kwamba imepatikana na kwa the same father. So kulingana na kuna mambo mengi sana ambayo sayansi kwa sasa haijajua, utafiti haujaweza kufafanua haswa ni nini husababisha. So kile ambacho kinajulikana kwa sasa ni kwamba hii ni zile huwa tunaita biological accident. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari na nyambere bofo mushine o maua kaunti ya Meru.
Tutoni Chingi, Minister wa Ukaria wa Ndani na Ubangania wa thirikari nene Profesa Kithure Kindiki nariritie ukiri na mwishoni wagagia na wamba ure wethiritwe muci wa Nairobi bubu ishite nyuma ya wamba una ankinyagia akora konekana ntere mwanya cia muci uyu mekarika maria methiritwe makithina mbere nkinyagia muthenya akihariria onto uyu Minister Kindiki augite ukiri nucokirite mucini uyu na ni nyuma ya mabichama Ukaria gucinsani wa Polo Kabithi na Nteto tariria. A few weeks ago, we had serious security concerns in our city, especially arising out of criminal gangs that were interrupting the businesses around the city, using firearms and others using knives. Waziri wa Ukaria bwendeni agakinyatwe Profesa Kithure Kindiki orakire na ndiki bandete muthenya gwe mthikurumanira na wagio bokaria burabo ithirito bwendere mucini wa Nairobi. Deployed security officers across the city in all the areas that were affected by muggings and criminal activities. We also deployed both uniformed and non-uniformed security officers. Na bago chwero ntubu kiboria. We have not had reported crimes on especially around muggings and people being attacked using firearms and knives, and we decided to come and confirm from wananchi if this is true. So we have engaged with the citizens around the streets. They have told us that there is a lot of improvement, and I want to take this opportunity to thank our security forces in this city, to thank the entire government machinery in this city, the county commissioner, the regional commissioner, all the other officials of GAO, the DCCs, who are normally our chairs of sub-county, county, and even regional security and intelligence committees. We are very happy with what you have done. All those of us in this town and in this country who are tempted to think that they can earn a living through crime, I want to firmly and unequivocally confirm and warn that crime does not pay. And that is why the government is doing whatever it takes to make sure that our citizens are protected from criminals. So we have come here to confirm the situation, and we are not leaving anytime soon. We will maintain presence in our streets throughout so that people can do businesses. Our women folk, our children, our fathers, our mothers can walk and hustle and look for livelihoods. Mbito ya Kindiki kiri baraba kuigobatire kana na obinyangi obo. Cannot surrender this city or this country to criminals. The government will not allow criminals to run roughshod on citizens. And I am asking all those who are still not converted, those who are still pursuing crime, they must stop immediately, because we are coming to you wherever you are. In this operation, this activity is not ending anytime soon. We want a peaceful country. We want wananchi to go about their businesses without fear of their lives and their property. And if you think you have enough weapons, you have enough tactics to counter government, I want to assure you that you have dialed the wrong number. We will be looking for you in your hideouts. We will not even wait for you to attack people. We will preempt attacks. And I want to thank our kuma mujini wa Nairobi nkiripotera Weru TV Bito wa Paul Ogwa Kabithi. Igerio cia grade 6 na kirathi gia kanana ni ciambiritie umuthi kirau korutererwa Eastern Kenya munene wa gicigo giki na kujirite kurugurwa kwa igerio ino ntere cia chuka na kuntere cia kibumbu primary mwari umwe atarutha kigerio kia mathabu nyuma yawe kuingirirwa kirikanaga tariba irandu ria shiringi ngiri 2 iria akurikana na yete kuma kiri mwarimu umwe skuruni ino. Samuel Gaishima na Nteto ino.
ugai bwa maratasi maigerio bya KCPE na KPSEA bwambĩrĩtie rũkĩrĩ gacaitĩrĩ burũgamĩrĩtwe ikamishna wa rũtere rwa Eastern Evans Achoki. Nyuma ya ugai bobu Achoki akũnjĩra igerio bibu bĩkĩambĩrĩria cukuru ya primary ya Kimamo ya Kathitoni ara aritwa 245 bakũrũtha igerio bibu bĩrĩ. Tuko na 188,000 kwa KCPE and 173 for Kapsea. 173,000. Yeah, in Eastern region. Wale ambayo wanafanya mitihani hii. Kwa hivyo nawatakia wanafunzi wetu kila laheri wanapofanya mitihani yao. Wajue serikali na wajali, serikali itahakikisha kwamba wamefanya mitihani yao kwa njia ya utulivu. Kere kaunti mugwanja cia rutere rwa Eastern kuri na mugana wa aritwa 361 igerio ni bibu bĩrĩ bya KCPE na KPSEA. Tuko tayari kuhakikisha kwamba katika region ya Eastern ya Mashariki tutaweza kuhakikisha mitihani zimefanyika vile ilivyopangwa. Mwena ugunde ni ya chukuru ya primary ya Kibumbu Chuka muritu mwena regeretwo kurutha kigirio ya KPSEA kira ikio kigirio ya kirachi kia bithanthatu imwarimu munene wa chukuru enu Helen Njeri Chabari kumaniana kira ikwirikana muritu jukuremwa ikure ya chiringi ngiri ciere ira akwirikana na ijire kuma kire mwarimu. Niyo na ngiri ciere na thie twaria na mwarimu ambira mwana ne kale mucia kathie kurutha kigerio riu omunthe ntuko ya kigerio mwana athire cukuru mwarimu amwingiriria amwira mbucire rira mwana ambucire mwarimu ambirire ntiribite ngiri ciere mwana onu atiriba kigerio na niyo ntina mbeca riu mwana akinaura niwe nguciragia kwingatwa rukirirwa emunthi arionekanaga agichwa kumwambia inu kenda achirea aitigirirwa kurutha kigerio eku ende aguchiaga atiramenyekana bura athire ndekirauko ndetete customer number ya Kibumbu ndethira mwana kiriraga Kibumbu cukuru wange tini na uniform ndathi nona thakaitu rugutana cio bikibiki cia kawa boda operators twatake action ya kuga tucwe mwana uyu tumuchangire mbia inu tumuribire acoke cukuru aribe kigerio aruthe kigerio na leto cire turi thaka cia kawa boda netwethire mwana atengetini banda mutigite ende achiari amwe na karibanterino ibakuria thirikari ejukirie mwarimu jo itagaria nontu bakuregera muritojo arutha kigerio thirikari ketha kwena untonge na kesi tafadhali sulishwe na sahi katukwebanga thaino tucanga ngiri ciere cia mwarimu tumwirira mbae tha 10 antoma bonda magwitikaniria monde tugucanga. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Hata yuke kanya kange tonogoke banini utikathino ako. Askari nkorete ya atu ya askari. Askari baba ari askari, the family kuma sisters, brothers, bonde well tutora kona informed people around me. Batura anabona nzanju around, batu atora kona budoki. So I grew some passion. Kenya yonde ije askari ni tumukurutura ejaga tumukurutura ona andika primary yes ipo tona nya primary to andiki anyway ona bantu kura ba we para badria mairenji na mtoro nena nene imwe kenda rwana na nto kabutika we sama we ndo ya man can't you tomba kwa tuna mtu more neat mtu ina more knowledge than kuetera mwamba mati lazima askari mwamba terete no itenguisha customer service no itengugi ingi no kwara kuonia anto places welcome anto kada imbaki ko bandikira baba tije kwandika make mobango jwa nkatha cietu ureterine yetu sako nieza na gotungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kire biashara yetu sako. Your success, our pride. Ndambira gutumira into bitiagirite nso bimu bangi mantu yatiagirite minge miago ya ndegurwo yambira gunta itombe gukosanirwa arakabita bitene kale na twarwa na muthakora twarwire ndwa imbega bwega tulebi twinde na mtura nandi gwatwikire ku ndamuringira twika wakumia na kumia na gitire buria
uri ni ndagita banda umanda matukanda ni kwenta by the way ntamenyekera by the way keda nkumuringa gweto ntu mianda ya ndayuke tu ni ngudo ya kawaida twaruire miana uwo gitu kwi mantu jake kauti gitabo timenya uja kumenya baadaye na nde uri ndomirinde ya Thaa na ndeta gwakwa na Monday datinda ngugine Tuesday Wednesday kwi Thursday gintu za 10 irionde jairwa nkerwa mtu fulani gwetu kabwatindite nawe Sunday na mtu na kuite na watu kibu bwatindire na ubone kire bukirwa ama hapo leta driving license. Ala, gari ina makosa bwana. Naona hii gari ina makosa. Ina makosa kabisa. Ala. Na yeye ni muziki gani wewe hapo? Hebu meza bodi kidogo kidogo. Oya kidogo tena. Hapo. Tunaulizaje? Ni station gani hapa bwana? Tunakuuliza ni station gani? Gani bwana? Angalia hiyo mbavu. Unajua nafikiria tunampeleka kwa station na tunataka kujua ni station gani. Weru FM. Umundune ite weruni. Tuthina mbere na nteto cietu cibo allocation ya mwiri nona nitie kumaka kwawe kumani na gutamba kwa murimo wa mukingo ntere ino cibo uyu augete allocation yawe ya mwiri ni etongoreti na wingi wa arwaru wa murimo uyu akirombaga utethi wa gukandana na ukumakiri thirikari. Kevin Kimathi hatubesio. Uringana na riboti ya munini wa Sibo Nchoro wa dini ya Kithiri jina kadhambi ni ati mwankatha inture ya mwile ni onturere tongoreti ya murimo wa mukingo buruishigone bunge kionthe kiatihigania West. Antu ba mwile arankenda kwareria ni ati murimo yoyo eto HIV AIDS yuitete oro sana na imantu akuriarania sana kwethira location yetu kire tigania West nontu it is mapping ne kuonania mwile sublocation HIV iri uru sana na akiuria mwankatha yantu kuritanoa muno anabani ni na baraba inayo kuimenyera na kuiwata utambia ana betu ibaritanwe na belezo bero kuina HIV AIDS na baraba na yo kinyabo ibaimenyere na banywe ndawa na bakasambasa wethira no kwethira ukethira wina yo ndawa irio na ora atete kuthimo amenywa tafadhali ukethira no ishuku kanambi anto ibete to create awareness sensitization nebwethwe anto barabombe kya kwethira to ishuku as a community tukareta mandaktari anto bathimo na tafadhali in case omenyeka HIV is a very friendly disease tuteme compare na cancer kana diabetes anto ibanywe ndawa na wethira na yo itori omenyeke uketa seminars bokaritano meriere na twayo sambaza tafadhali mkulukina etio kine na kuria mwinge muno aciari kuwatania kire kurira thineji muno na antu baituria winge kire kuthimwa nontu na mubango ywa kureta mandaitari ya winge burunture neye ya mwile kainge onimbe tharandre na mentorship programs ciari to immediately ba inga skuru na before ba choka skuru imbe tanka bareria na imbera mantu yo na kinya babu aciari ngwateri kubera so in future together twena mandaktari bakia na in case toya katenti mahali no nto iba requested kuya in the sublocation boka hesitate kuya kuthima tafadhali anto ibeye wacha tujue hali zetu na kiria ciari muno kiria na bao anini mature ne utimu ntoka kwirira mwana siri yeku
mwana nakarwenthe nerwe na te wero wetania na muthaka kana wetania mwaruka watwe na HIV ero wabwethia unanona na unabura mtu abwetha kiro ko na HIV ti omwira ngakona mwana ongania kana ngakona mware ongania kana muthaka ongania karia mwana kunde nora kaomba gwethira ate mukaria nthe uni mbetanga kwirirawe Nkiripotera Weru TV kuma Tigania West mbeta wa Kelvin Kimathi. Rwaria rwa kugura mbembe iria ithondeketwo na njira ya mwanya cia muthemba wa GMO ni rwaria rwetete moni mengi kuma kiri Akenya na nkinyagia atongoria mo makireganaga na ontuyu na momangi makigwataga mbaru eciria ria kugura mbembe ino yumanite na URETERI rithiritwo ribo kwa ibinda rirasha na nkinyagia irio cia utethio igicwagwo na wingi ntuku ya umundi minister wa urimi Thikari Nturi bamwe na kanju ya magavana ni maruthite gikaro ya kwariria URETERI ria rumirite Kenya na nkinyagia ntaira iria thirikari ikurudhani kenda kurua na thina ino. Anthony Gathinya gatubesio. Waziri wa ulemi Thikari Nturi nerithite atende ya Kenya kethirwe na irio cia kwigana nyuma ya mwaka umwe wijite. Thikari ithiti Nteto eno nyuma ya mucemanio na kamiti ya urimi kirikanjo ya magavana. Mucemanio rorale mubanga ni muthenya umndi kenda kuleta ngwataniro gatigati ka ministry ino na thirikari jia county kenda gukiria urimi. I'm sure, and I can only ask for patience among the Kenyan people, but let them give us a short time. Things will be different. In another 1 year, I think when you look at the statistics of our food balance sheet, things will be different. Because in 1 year, we shall have started producing, and now we are just hitting the ground running, because this is where we want to take the country to food sufficiency, and recognizing the fact that agriculture is devolved. There is no way we can achieve food security without the involvement of the county governments. As a Council of Governors, we are very happy to be on a table where we are speaking the same language, because we have been talking at each other instead of talking to each other. Kulingana na gavana wa Baringo Benjamin Cheboi, thirikari ni ambilite mibango kathomba kenda gutigira kwinirija kwigana kiri mwaka ujomo wijite. Cheboi ni elithite ati mutatara wa mbele wa thirikari ni kuendelia arimi mbolea ya maguri mandi. The subsidy or the subsidized inputs program is really the most important thing that the government is doing. By subsidizing fertilizer, seeds, and those things that are required for production of food, then we are going to reduce the cost of production, and therefore more food will be produced, meaning that in the not too distant future there will be no need for importation of any food. Cheboi ni elithite mutaratarongo wa thirikari ni kwambiria gwaka dams ja kwigana kenda gutigira kwina ruji rwa urimi rwa kwigana. The other thing that the government has committed itself to, and none other than the president has said, that the government intends to build many irrigation programs, many dams, that will facilitate the use of non-rain-fed agriculture. That means we shall be able to produce food on a continuous basis. Bubu jete kagita kala kwithirite kwina lwalilo kuretwo kwa mpempa ja GMO na ona kethiro wazili nturia telithite ile mpempa ino ikaletwa ni aitetelete na kugotati gote usonkoni no buku bwalo thithua bona ni tiate GMO ni iletaga murimu wa kansa. Aidha ni ameniletia nene ya pinzani ba thirikari ya Rais William Ruto. Other than what you also gathering from the media, who is it that can be able to tell us where or which channel, where is it that there has been linked, any cancer case has been linked to consumption of GMO? Let us be honest with one another, and let us not fall into this story of politicians out there who have nothing else to do but make a lot of noise, because we are not high, and I can never be a master of double speak. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya.
Na boni boto kurekeria Nteto cia Weru Thaa imwe ni wega no ntwa kona kanya na kurumira Nteto ciete. Nteto cingi nona cia Kenya Thaa 3:30 nkwendere gitaga kega inde tikathino akono ntonyumenda kinga ite kurasha ni mubango wa gikaro na county.